Yes, oli kumukutu gwa Busoga Tourism Channel ku YouTube ngera nendo okulamusa ku yoga na litubona nze Latifu ngera nendo okuba nti ndidiye ku bootcamp eyaba Miss Tourism to be in 2027. Aha, ono banani bakwesani? Konso Faith. Tambula mu kungo Musoga Konso Faith. Nze Konso Faith. Ngambirire musaza lye Kigulu. Alright. Elikulibwa omulangira Mudola Christopher Ngobi owabiri n'omukaaga mu luniriro 8. Ndi mwijukulu wa Mugabe Swaibu Musa. Ayi oli Musoga mwene. Okay, tukabere ku bootcamp elikutambula etya? Bulungi twaninye ku Olusozi tuli Kagulu. Twaninye ku Olusozi. And the experience was very nice. Very nice. For the first time? Yes. Wow, when you konso bami. Aha, bakwesani? Erina lyangeneze mwebaze Sylvia Morini. Oli bulungi? Okoba ki? Mama amukonvinsinze okyo okuyida mu bootcamp. Amokubye kibozi ki? Like firstly she has confidence in me. Yes, so she accepted me to come. And even daddy. Yes. Tell them you are safe. Yes, I am safe. There is enough security. 100%. 100%. Bootcamp, how is it going? How is it going? It is going on. Firstly, we are getting more physical exercises, and we are able to yes, in the morning, very early in the morning, and now we are able to model to. Yes. All right. Ononi konso mukutosizaku atole. Bakwesaniwe? Mwebaze Sylvia Morini. Mwebaze Sylvia Morini. Oli bulungi? Ndi bulungi. So tukabere ku bootcamp elikutambula etya? Bootcamp nongi maina gange ninze Mpaji Jemima nga nchikirire isaza lyebu nelitwaliwo omulangira Godfrey Mukajangaluba ow'omunana. Oli waabo naye waife? Eva abalungi? Eyo neva. Mami bamukobi otyo okoyidde eno mu bootcamp. Amukubye ekibozi ki? Namukubira irala ekibozi ky'amaani era mwene yampagira yankoba ati kituufu jja. Ati muwala wange ali safe? All right. Weewaireyo ojja kutwala engule? Ino n'amaani. Amina. Oyo ava mama Mutesi Jovia. Okay, ate iwe? Ninze Omumbeda Kagwe Herald Sebo. Oli bulungi? Ndi fine. Bootcamp etambula etya? Bootcamp eri fine. Eri fine? Wava mu chifudo muki? Ya Kigulu. Kigulu mulumbi saniyo na mutyamire wala no taka Kigulu no. Yena wa Kigulu. Bala wachi mutyamire wala labe Kigulu. Anti tuli ba Luganda. Muli ba Luganda. Mwije kutwala ngule. Era. My God. Amakadago mukoba ki? Mami mukoba nti tweyanziza yebaletuwa platform ngaife abaana abato tusiima okuba nga tusobola representinga Busoga, okuba nga tusobola representinga Chiefdom defe nga tukali bato yatwesiga tusiimira irala. Amina. Bakwezani? Vande Sinamwaya, Desire, Shafika, Mama Kadaga, sokea nendo okumusiima, yebala okututembeta, okutubudabuda, okuva etojje mu bootcamp tulya bulungi. Ndibona akaniriro. Tulambala bulungi bese tufuna waka. Oyogera mazima? Yes. Era Mama Kadaga. Yes. Nendo mwebaza bina byonna notwa platform. Nti right now kati nife banalungi ba Busoga bagemeire bendera ya Busoga. Nimwe mujjo okuba. Nife abali jjokuba. Era twenda okumutegeeza tulijja kwemerera wala naye. Oli Musoga wa Kigulu? Ndi mwana mu Kigulu. Ewa Ngobi omulangira Ngobi, Christopher Mudola owabiri n'omukaaga. Oyo Musoga mwene. Oli bulungi mama?
nze ndi ndi wano wano oli mukigulu abakigulu buli twalangule twebye ekirwanirira ayo olowooza singa timutwalangule abakigulu abakigulu twesigagana mukyewulira tukyewulira nga mulumbisa namaani sooka otukobere bootcamp nga woli era mweyawiremu mutambira walala nga woli kumbona olukwe lw'amaani muli kuzimba olukwe lw'amaani mu bootcamp wano nzira kyenjongeraku just ndi wagyewulira sooka otukobere abajja okubona olunaku luli abajja okumbona mube ku tv buli ayenda kumbona babeeko musoga tuwalizibwa babeeko vision media yonawona buli ayenda kutubona amiina oli mukigulu bakwesaaniko oli nze omukigulu kama Fidelis Caroline mwala omuyisa igulu mamizigaalo my god ninkoma oli bulungi sister okoba ki nga wewombeike ndowooza oliibona n'akawala keewombeese bana ki buzibu ki bootcamp eri kubisa etya erikumbisa bulungi toliibona akaniriro beauty buli kimu kiri kutambula bulungi era nongera okwebaza Maama Kadaga ni minisita w'ebyobulambuzi mu Busoga Honorable Namutamba Ellen owakabi abali tusponsoringa the one and only singa tinibo singa this platform ezirawo amaina gange bakwesaani nize tusubira Rita nga nviirire mu isaza eryebutembe erikulemberwa omulangira banamuyita Ayubu banange abaana baidi abalangira bona abali mu chiefdom daiwe bakwesaani nze bandese babiri patience nga ndidde okukiikirira isaza eryabugweri eritwalibwa Saabalangira Samuel Kakaire Nkulu Tuziraba Muzaale Bena. How old are you? I'm 21 years old. 21 years? Yes. You don't even have to say your age? No. Abakaziga mutulokweka emyaka oli kitegeera Fabasoga tutya mwete mutya ate tusobola ayo faananga ka baby ka nasali osana ojja mu P2 P1 oli bulungi mama namutamba omukoba ki mama Kadaga sofa ni mama Kadaga nongera okuba mbebaza basiimira irala olwo omulimu gwe bali tukolamu ife nga abejja okwesimbawo okubona lulungi obw'ebyobulambuzi mu Busoga baba kyabazinga omukoba ki baba kyabazinga era mwebaza kulwe bino byatukolera ife nga abasoga oli bulungi ya say hi. All right, good. Oyo mwana musoga yena muleke kumuzanisa ndakubakobera ekimuvaako ayina ebyama byakwesaawo bingi ayera ndambaletera ayinga akoba tikyabazinga abeewo oli bulungi baba ndi bulungi se okoboki wazira bakwesaali nze nango Tabitha yes. ayogeza kirimi Tabitha yeah. oli bulungi ndi bulungi no kyekitambula bootcamp ekobaki tubeera mu bootcamp training y'abaana lungi buli kimu kitambula bulungi twebaza maama Namutamba Helen ni honorable waife maama waife honorable Altwala Rebecca Kadaga the one and only balekita mu kasente okutubudaabuda n'okutulabirira eno mu bootcamp gye tuli okay yeah. You are safe? Are you safe? Yeah, to safe, you know, we are so safe. Yeah. Emereba omubwire. Mubwire. Wamadi galibu mukubashawa. Byona. Buli kimu. Yes. Mujja kumwafuna kato wanguluwere ku lusozi. Ngaboko bese. Mwafuna blessings. Amina. Chikambwe. Abantu bako baki? Yeah, abantu bako banti. Next year, babate bekempaka abala abandi. Bakubiriza mukifite muzizo na dona mwide mwetabe mu mpaka dino y'abaana lungi okay bakubiriza yeah n'abazaire bona era basupporting abaana abo singa baba basitwike nti bayidye kwesimba okubona lungi okay yeah. kunga muka w'abantu yeah era tubakubiriza na kwedo mwezi nga 28 bayidye babone baana lungi amwezi ogwo kumeka omwezi guno gweni bana yebula wichi imeka hey kale okoba kimuna iwe oli bulungi ngokubyo obugago wanumira yotyo bakwa
wesani Nze Mukusike Sharon Neigaga. Sharon Neigaga okuva mu chiefdom Mbirira mbisaza lye bunole bunanumba. How old are you? I'm 22 years. Omuntu ayizo kano kana katubana kona kaidi mbyamisi buli kimu kyekyo kiri ku origin. Amina. So okuba kyabantu abali tubona abali tubona ze mbakuba bukunge ongera okusupportinga tourism industry ya Busoga ongera okusupportinga abaana abasoga era bongere okubaawo tukubirize n'okwidabiriza ebyobulamuzi bye tulina mu Busoga. Ebere mu kugundi ya Busoga national anthem zingise national anthem ya Busoga. I ain't somebody knows to come. I was to kasi tukawaza tabu kunga mukawo ngokolesa national anthem ya Busoga. Nzenje national anthem. Tulibanka bino yenga twesimye ino Oraine ife no Busoga Kibumba yatuwa Orachirabe che chikolo tweyimbenga Busoga tebenkerenga ensenese. Mama Busoga ebeyo mama okoba kino oli bulungi bakwesani ngoli kunirira Ninze Ruth Kitamirike. Madam Ruth oli bulungi wano oli kolangani Ninze ali wano ali kuma niwe mama w'abaana bano mu bootcamp. Yesebo Abaana bali kwebisata mu bootcamp. abaana tibabaire babiri era twenda okwebaza abazaire baibwe twenda okwebaza bona n'ababakuziiza mwe balekuza abaana bulungi mwe bali kwegeresa abaana Lusoga mwe bali nakutugemya abaana baibwe twenda kubakakasa nti abaana bali mikono mirungi era mwongere bwakuba wagira nakubasabira bikisa myerere. Alright. Mama Kadago mukobachi mama Hereni. Mama Kadaga twenda okwebaza ino olw'okutwenda olw'okutuwagira olw'okutuutamu sente bina byotu otuwanirire mwebale ino ni mama Hereni webale kwenda bankwini bano webale kubalabirira bina byona webale kubalisa bina byona basima busime era benda kugema kubwamungalo. Amina. Okay, munange iwe ali kutubana ku mukutuba ife ogwa Busoga tourism walala ni Vision Media nziratifu ngambe ni kutusaku abaana bano nga bali mu bootcamp era ngena kudomwe zinga 28 29 awa bawubireko awa kuna kwezi ona ko mtalwera bila mwide mubewo nga abaana bano ba unveiled as Mrs and Miss of Busoga. Abana njo kuangula bana. Wow. You can guess. We love Mama Helen Namtamba. We love Mama Helen Namtamba. Oh. Kale bye chabazinga afumbuwe.